Fable 5 se još nije vratio i svi su počeli da pričaju o lokalnim modelima. Naravno, lokalni modeli nisu novost, postoje otkako postoje AI, veliki jezički modeli, ali sada odjednom svi pričaju o njima jer navodno je to alternativa za zavisnost od, da kažemo, tih kapitalističkih iznajmljenih modela. Da li je to tako, vidjet ćete do kraja ovog videa. Ćao svima, ja sam Borislav Vukojević, na ovom kanalu AI Akademija vam donosim tutoriale i različita mišljenja vezana za AI. Fable 5 je ugašen prije nekoliko dana, dakle trajao je svega 72 sata i kao bura poslije njegovog gašenja je krenula navala sadržaja o lokalnim modelima. Da li u stvari lokalni modeli mogu da budu dovoljno dobri? Ja ću odmah da kažem, dakle bez da morate da čekate do kraja, odmah ću da kažem svoje iskreno mišljenje. Da, lokalni modeli su dovoljno dobri za većinu ljudi. Kad kažem za većinu ljudi, mislim za nekakve operativne stvari u smislu operacija u Excelu, obrade dokumenata, sumarizacije, transkripcije, dakle svih tih stvari, da, lokalni modeli mogu to da rade. Međutim, lokalni modeli nisu dovoljno, da kažemo, pametni da rade sve ono što pogotovo je mogao Fable. Da ne bi sve to izgledalo tako jednostavno, pogledajte do kraja ovog videa moj breakdown šta oni kao lokalni modeli mogu, šta ne mogu i na šta trebate obratiti pažnju u narednih 6 mjeseci. Pa hajmo. Dakle, da vidimo šta su to lokalni modeli, dakle kako možemo da ih posmatramo, pogotovo sada u ovom kontekstu nakon gašenja Fable 5. Dakle, najčešće lokalni AI modeli se nazivaju generatori u garaži za tvoje AI poslovanje. Ja opet napominjem, dakle, ovi klasični modeli su moćni, ali se pristup iznajmljuje. Dakle, svakom trenutku vi ako preselite svoje poslovanje i usmjerite se ka jednom modelu i neko zavrne tu slavinu, vaš posao može da propadne zbog toga. Zato je moj uvijek iskren savjet, bio je to non stop govorim svojim klijentima i prije Fable-a, Fable je samo bio šlag na tortu, nemojte zavisiti od jednog modela, zavisite od infrastrukture, napravite svoju infrastrukturu i onda da kada se prebacite s jednog modela na drugi, da se ništa ne gubi. Dakle, ne treba odbacivati cloud modele, ali treba imati lokalce za backup i za zadatke koji nisu toliko napredni. Dakle, to je recimo kada tražite sažetak transkripta, na primjer, kao kada sam ja pravio ovaj pitch deck, dakle slide deck, koristio sam sažetak transkripta svog, dakle preko lokalnog modela, Whisper 2 je bio transkriptor i koristio sam Qwen 3.5, dakle za njegovu analizu. E sad, koja je glavna razlika? Dakle, ChatGPT, Claude, Grok, nebitno, Gemini su najjači alati, pogotovo ovi savremeni modeli, ali to nisu naši alati. Dakle, mi njih iznajmljamo kao kada plaćamo struju. Dakle, mi nemamo svoje trafostanice, mi nemamo svoju mrežu, nego mi to iznajmljujemo. I ono, kada nestane struje, naravno, ako nemamo backup generator, odnosno agregat, moramo da sačekamo. Lokalno znači da imamo sloj koji se nikada ne gasi. Međutim, šta je od krucijalne važnosti ovdje za shvatiti? Nemojmo tretirati lokalne modele kao čistu zamjenu za flagship modele. To nije zamjena. Oni nisu u tom rangu i kogod kaže da je isto koristiti lokalni model, odnosno bolje nego recimo Opus 4.8, ChatGPT 5.5, ta osoba vjerovatno ne zna o čemu priča. Međutim, za određene zadatke i kao backup opcija, kao agregat za struju, je itekako bitno. Dakle, generator kojeg pravimo lokalnim modelima nije za svaki dan, već kada dođe do prekida. Dakle, kao što vidite na ovoj slici kada je u pitanju struja. Dakle, on radi na našem hardveru. Što znači da opet nije investicija jeftina. Dakle, mi ako hoćemo da imamo 24/7 lokalne modele za nekakve agentske strukture, mi moramo da imamo odvojen dedicated hardware za te stvari. I to je razlog zašto su mnogi recimo govorili kako su, ne znam, Alex Finn
ili ne znam, Riley Brown, hustleri, kako oni žure, kupuju. Međutim, znate šta je sad problem? Sada ako hoćete da nabavljate hardware, teško je doći do njega. Trebalo ili treba nabavljati hardware na vrijeme. Iako vam možda sada ne treba. Jer će biti velika nestašica i ako hoćemo da obezbijedimo hardware, sad je prava, da kažemo, pravi trenutak. Šta je u stvari lokalni model? Dakle, to je AI model koji se izvršava na tvom računaru. Skinete ga sa linka, možete ga koristiti LM Studio, možete koristiti Olamu, možete skinuti sirovi model, dakle kako god, i to koristiti bez troška, bez API-a, bez tokena, bez naplate. Preuzmeš model jednom i radi kao lokalna aplikacija. Promptovi, podaci, fajlovi su svi na mašini i kao da imaš AI koji živi u tvojoj mašini. Downside svega toga jeste što opet ti modeli nisu najbolji modeli. Sad, šta je suština kako infrastruktura izgleda? Ako imamo lokalne modele koji su dovoljno jaki za određene stvari, ok, koristimo ih kao backup kada dođe do prekida. Ali ako uzmemo recimo Opus 4.8, GPT 5.5, taj model možemo imati kao orkestrator agenata, dakle da raspoređuje, dodjeljuje, upravlja, a onda ovi lokalni modeli da kažemo, to izvršavaju. Koje su 3 glavne koristi, da kažem, lokalnih modela? Prva je naravno privatnost. I to je svima, iako da se razumijemo to, oni koji me poznaju znaju da već odavno to govorim, sigurnost, bezbjednost je svakako bitna, ali je zabrinutost overhyped. Zabrinutost oko toga. Ali za svaki slučaj, pogotovo govorimo o zakonskim obavezama neširenja, nedijeljenja tuđih ličnih podataka, podaci ne napuštaju uređaj. Dakle, to je ključno za medicina, zdravstvo, pravo, financije. Dakle, nema curenja. Nulti marginalni trošak. Dakle, kada uložimo u hardware, bukvalno on se amortizuje i otplati jako brzo, dakle, u smislu onoga što smo uložili. I naravno nikoga ne gasi osim nas. Dakle, nema kompanije iza njega, nema ništa. Cijena koju plaćamo jeste cijena za hardware i cijena da to nisu najbolji modeli na tržištu. Naravno, trade-off, upravo je to sada tema, Frontier Cloud modeli dalje vode. Dakle, oni su pametniji, imaju veći kontekst i manje lokalnih ograničenja. A većini poslova suštinski ne treba najbolje na planeti. Ono što sam rekao u uvodu, dosta poslova treba dobar sistem, privatan i uvijek dostupan, pogotovo za operativne stvari. I tu je velika prednost modela poput DeepSeeka, poput Qwena, Moonshot, Kimija, Gema od Googlea i tako dalje. Dakle, to su, sad, ono što moramo da znamo, kada govorimo o hardveru i kada govorimo o investicijama, lokalni modeli, ajde da napravimo jednu paralelu sa video igrama. Ja kada sam bio klinac, bio sam veliki gamer i uvijek sam muku mučio sa hardverom. Imao sam grafičku kartu, imao sam procesor, imao sam sve što je potrebno, ali kad bih pokrenuo neku noviju, bolju igru, uvijek sam imao malo frame-ova, štekanja, laga i tako dalje. Tako isto i ovdje. Vi suštinski možete pokrenuti na 16 GB RAM-a, recimo MacBook Air M1 čipu, možete pokrenuti, jedno je pokrenuti, a drugo je efikasno raditi. Za efikasan rad treba vam Spark, treba sa 128 GB RAM-a, DGX kako se već zove, sad ovaj novi RTX laptop NVIDIA, treba vam dobar MacBook Pro M5, treba vam ili neki Mac Mini M4 Pro čip sa mnogo RAM ili Mac Studio sa 480 GB RAM-a ili tako nešto. Dakle, nemojmo se zavaravati da je isto nešto pokrenuti i na osnovu toga graditi priču oko toga. Odakle početi? Dakle, ako hoćemo da počnemo sa lokalnim modelima, ovakav je redoslijed. Prvo, okruženje. Olama i LM Studio su najbolji. Ja bih izabrao prije LM Studio jer je baš user-friendly. Zatim, model prema RAM-u, dakle, vama će LM Studio prosuditi hardware prema dostupnom RAM-u i
grafičkoj kartici, odnosno procesoru, i na taj način ćete imati recommended modele. 4 milijarde parametara može bilo šta da pokrene, ali to su jako slabi modeli. To su takozvani edge modeli koji mogu da budu i na telefonu. 12 milijardi je za 16 GB RAM. I to je sweet spot. Dakle, to su ok-ish modeli, dakle, za neke rutinske operativne zadatke. Jak Mac ili dobar GPU vam treba za ovaj range od 27 do 35 milijardi, a za 70 milijardi plus treba ozbiljna kutija poput Mac Studija, DGX-a i tako dalje. Dakle, pustite na početku bilo koji, vidite kako izgleda, da biste znali kakvu vrijednost možete da dobijete od toga. Koji modeli za koji posao? Evo, prema mom iskustvu. Qwen, najbolji all-rounder. Dakle, slično kao ChatGPT. Dakle, svega pomalo, ništa do kraja, ali je dobar all-rounder. DeepSeek je za thinking model, dakle, kada vam treba mnogo tog, da kažemo, thinking, reasoning, opterećenja. Gemma, za čisto pisanje, dobar za uređaje, za agentsko upravljanje i tome slično. I Llama, kao ogroman ekosistem, to je za tutoriale, fine tuning i tako dalje. Dakle, to je prema mom iskustvu u smislu onoga što je do sada. Što moramo razumjeti? Moramo razumjeti kvantizaciju i agente. Kvantizacija, jako dobar primjer objašnjenja jeste da vi možete jako dobre modele da, pod navodnicima, zipujete, kao što je JPEG. Dakle, ako imate PNG sa 7 MB kojima zauzima anatome, dobro kompresovan JPEG zauzima 500 KB, bukvalno istog kvaliteta. I to su vam te oznake Q4, Q5, to je kompresija koja vam štedi memoriju, tako da obratite pažnju na te oznake. Kontekst je najbitnije, znati upravljati kontekstom na lokalnim modelima. Često, pogotovo u LM Studiju, imate dole indikator konteksta, dakle, kratke chat konverzacije, kratki zadaci i često osvježavanje je ključ za lokalne modele. I mali modeli su super za tool calling, to isto zapamtite. Dakle, ako imate dosta posla u kojem kačite različite alate, tu lokalni modeli mogu biti ekstra stvar. I koje su to sada, recimo, startup ideje u ovom sektoru? Dakle, on-device AI, dakle, za regulisane industrije, kada morate to da imate zbog regulacije. Naravno, podaci nikada ne napuštaju uređaj. Dakle, ako je nekome to najvažniji element, lokalni modeli su izlaz. Osjetljive operacije, offline AI za brodove, avione, klinike, teren, i imate jedan novi pojam, RAS, kao što je prije bio SAS, Resilience as a Service, dakle backup kada cloud nestane. Po meni je ovo najbitnija stvar koja nam sad pokazuje ovo rušenje Fabla 5 i svih stvari oko toga. Dakle, iako možda ne ulažemo značajne resurse u ovo, znate ono kako kažu, kada nestane struje, bolje išta nego ništa. Tako i stoji ovdje. Iako ovi modeli nisu najmoćniji, bolje je da imamo bilo kakvu infrastrukturu nego da čekamo i da se molimo da se modeli vrate.